Ni pidang sumbai pi borok sesi 4 cakani ka channel kejongi ban hakani ka video ka bom tas ngin pe yakini ki post ki barang slide tmai hopo Meghalaya. Ngidang supply ru yaki merch jangkani ka channel te pila ban pe yaki dakaba visit yaka link ka bangala ai hopo description jangkani ka video. Subscribe yakani ka channel but turn on your notification bell ru kanang ba pinum do yaki video ki bangi upload. Sa follow lang ru yangi hopo ka Instagram. Kani kadai ka Instagram account kejongi. Yakini ki post lapalait daka Directorate of Educational Research and Training DERT Meghalaya mentau benai arajar apoi ki kerteng jengini post kilongkum ni Junior Consultant barka Office Assistant com Data Entry Operator DEO kelas date lane ka tarik bakhado bapila ban submit yaki applications ki jongpi kadai ha u laipo tarik benai November arajar apoi. Yakani ka post junior consultant ka balai kawai ka salary lani ka tulap kadai arpawajar hakshi benai ka age limit lani ka kerta ka berdo kadai khat prasnam bak bahado kadai life sansnam bak kandon ka relaxation hado sansnam yaki schedule caste lani ki schedule tribe ka educational qualification kolongkum ni pihak pendap ya ka masters degree hakano ka subject pat pidai banyo 100% hapol berpipas yakani ka masters degree kandan ka 100% relaxation yaki schedule tribe lani ki schedule caste kin prefer yaki to ki bala pendap ya ka MPhil lani ka PhD haka education social science lani ki wiki allied subjects pidai ru bandan arsnam research experience haka postgraduate level Yaka post office assistant kam data entry operator ka walai kawai ka salary lani ka tulap kadai 10,000 hakshi benai ka age limit lani ka kerta ka berat kadai khat prasnam bak kabahek kadai lapisan snam bak kandan sansnam relaxation yaki schedule caste lani ki schedule tribe ka educational qualification kolongkom ni pihak pendap yaka kelas 12 bat pidai banyo 100% hapol berpipas yakani ka kelas 12 bat kandan 100% relaxation yaki schedule caste lani ki schedule tribe yakani ka post ru kipan work experience bat pidai ru bandran ka knowledge haka MS Word Excel PPT video recording bat editing ki candidates ki belong eligible bat ki bakwa ban apply kini ki post pihak ban apply online link ba kani ka link yakani ka link ngala ai po description jangkani ka video ka official notification lani ka notice ka bala apply hi dakani ka DERT Meghalaya ngala ai po description jangkani ka video ti phila ban download eka bat phila ban pule lada phiko ban tip shushu spang ki details